بله تماشاوان هجا ایریشن روسیا سوریا هم برای ادلب زیده بونه حجم آرکش سیویلان اکود دعوی ریشا فروکین روسیه ده یکو هاتنه کشتن هنه عبدالکریم علو عمر چالاکوان جه ادلبی لگل من دوی سلاف بوده که عبدالکریم بريز عبد الكريم دسبي كده تخاصم بزانه بمجلو إيريشن روسيا وسوريا اللي سر إدلب زيدا بوند فيدا مع داويدا. نعم مساء الخير إيفار باش ور تيما ورج تماشفاني ور بيجمان إيريشن روسي دسبيكا سالا نود چه إيريش چه نبونه تنه او کو رودانه در دورا مهونی وکی دماکو فروکین روسی دن همان نفچه روجاوای باجار ادلبه او دو جاران هات ایریش لسر هات کرن ده روجان ده پشتی کوشش مهدر بازبون سر در بازبون اصالانو چه ایریش که آسمانیا روسی نبو تنه توپان بو او جالیه رژیم سوریه او هزین گریدای ویل در دورا باجار ادلبه منافچه اپوزیسیونه هر وها ملیشیات ایرانی کو بردوامی او نافچه دکن آرمانج بچکن بتوپانو لی فروکین شرعی روسیه پشتی شش مهان چه ایریش چه نبونه تانی مهونی وکف چه بویه او نافچه هاتی آرمانج کرن ایرو جی عالیه جسر شغور هات بو آرمانج کرن ایرو ویس بیجی فروکن چافدیری این روسی سر اسمان وی دوری گریان پشتی وی فروکن شرین روسی در دورا باجار روجاوای باجار ادلبه کر آرمانج کو 2 کیلومتران به موشکین کو دومانه که بمزن در کتاوجی مال سفیلان کران مانجا و ایریج دبکو بردوام به یانجی دجمنه که دیوره بسر ادلی بدلی بردوامی اف ایریش هنه اف دجمنایتی هیا بريار ماچ کرنا گل سوریه اپوزیسیونا سوریه جناب برنا ولاتیان بله انها ادلب نافچه کم کرناشر لأستانه دنا بین ترکیه روسیا ایران سوریه ده اف بریارش هاته گرتن کو نافچه کم کرناشره یعنی گلو گاوا فروکین روسی در باسی سر آزمان ادلبی دبن یعنی فروکین سوریه بخوشی ترکیه جوی مشاری نآگاه داره کو برپرسیاری عالیه ادلبیه دوی درباره دگر دیتناته بگرم که عبدالکریم بله ترکیه عالیه کی سرکیه دانستان آستان او روسیه به گمان او برپرسش سر اولهیا نافچه کو پیوندی خور رینا ده کو روبروبونه که بروسیه را چه به هزین ویل سرانسری نافچه اپوزیسیون سوریه لباکر جا آوای سوریه هی دنافبرا واند چه عالیه جبل زاویه به هزین ترکی لویده هنه بردوامی لفو تفگره هزین ترکی هنه بتایبت لوی نافچه وکم گود جی جبل ترکمان چه ترکمان حتا روجاوای حلبه هي مشكي وان هن طبخاني وان هن ليه بابتا فروكيان وفرينا اسماني يكج خالين جرينكو روسيا بكارتينا هرتم اگر ناكوكيك دنابرا دوسين سياسي دنابراوي وتركيا ده هبه او وان نافچه عندك ارمانش هر واحد نابرا وان نابرا امريكا تشد به ادلبت کنار مانچ هر وها دم اسرائیل ایرشی رژیمت که او جیری ایرشی نافچین اپوزیسیونت که اب بابت تفلهف بویه به گمان ترکیه ام داخواج ترکیه تکن کو برپساتیا ویه که راکه کو جان سویلان لفی نافچه بپارزه بله چه جهک نمایی کو بچن دوی روشا زحمت و بلند بونا نرخین جیانه
بلى انه ها يعني او ريكفتن هاتيه كرن و بن بيكرنا وي ريكفتني تيكرن بالطايبه جي قبا ايريشي ارمانجين سيفيل تينا كرن قالوا تركيا في مجاري شما دا استا ناف دولتي دا يعني في مجاري ناقري دستان نكاري ببر ريقرن ريقري ايريشي كل حنبر السيفيلان ادلبي تيكرن ديتنا تقر بقرن وەک مگۆ تورکیە ژێتێ داخوازکردن کو زەرالکردنێکیش سووریار بدە هەروەها کو بەیانێکە داخواز ji رووسیە بکە کو پابندی ڕێکەفتنان ببێ لە ئاستانایە bi تایبەت کو بەندا سەرەکەیە و یا یەکەم کو bi gelek caran Rusya û Sûriye binpêkirinkirinê ku sivîlkirina armanc هەروەها دەرباسکردنا alîkariyan û berdana girtiyan ev tenê benda yekem li Astanayê bi dehan car hatiye binpêkirin ji aliyê Rûsya û rejîma Sûriye û milîşiyatên Îranê ku li derdora parêzgeha Idlibê hene Tirkiye di jêtê daxwazkirin ji ber ku yek ji gerintîkarên vê rêkeftinê û îmze kiriye ser vê rêkeftina Astanayê Rusya pabend bike ku êrişên dijî sivîlan rawestîne herweha yekkirina hêzên opozisyonê ji bo bersivdana van êrişên Rusya ku her demekê dike û kumkujiyan çê dike û xaneyê sivîlan wê reke Tirkiye da jêtê daxwazkirin amban jî lê dikin ku pabend be çi alî exlaqî de jî ملي سباسياتتكم عبد الكريم العمر ادلبيل قلمه